ndabaramukije bantu bateze amatwi Channel James Sport Focus TV, Channel James Update Time Show. Twaje kubagezaho rero biri kuvugwa cyane muri siporo, ngira ngo nibiramutse bivugwa cyane cyane ku makuru agendanye n'igikombe cy'isi bampababereye cyane, bampababereye turi kuganira cyane ku gikombe cy'isi uko kiri kugenda gikinwa cyane. Bibutse uyu munsi turi tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 cyane, ngira ngo igikombe cy'isi kigeze aho kiryoshye cyane, ngira ngo ni match zagiye ziba zitandukanye cyane tugiye kugenda tugarukaho cyane. Bakunze b'amakuru agezweho, reka amakuru yacu tuyatangirire mu rukerera aho habaga match ikomeye cyane, match yahuzaga ikipe ya Argentine n'ikipe ya Jordania. Iyi match rero yari ivuze byinshi. Messi yabanje kuri benshi, aza kuza asimbuye Los Carona, aramusimbuza aza kuba aterekamo igitego, biza kurangira ikipe ya Argentine itsinze ibitego bitatu byose ku busa. Byatumye Lionel Messi igitego yatsinze ku minota 78 cyamugize umwe mu bakinnyi b'ibihe byose bamaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, aho yatsinze igitego cyuzuzaga ibitego 18, akaba ariwe time scorer w'ibihe byose mu gikombe cy'isi muri ba rutahizamu babayeho, niwe umaze gutsinda ibitego byinshi, akaba afite ibitego 18. Rero byaje kurangira Argentine itsinze ibitego bitatu byose ku busa. Ikindi gitego cyatsinzwe n'uwo bita Lisandro Martinez, yaje kuba aterekamo cyane. Ikindi kiza gutsindwa n'umukinnyi bita Diego de Polo ukinana na Lionel Messi, nabo baza kwitwara neza. Ikipe ya Argentine imeze neza cyane. Bibutse mugenzi we nawe ikipe ye ya Portugal, uwo nta wundi ni CR7 Cristiano Ronaldo, yazaga guhangana na ba Luis Diaz bo muri Colombia, akaba ari Portugal yakinaga na Colombia. Yaje kurangira rero ikipe ya Portugal igaritswe, iza gutungurwa inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Colombia, biza kurangira ari ubusa ku busa. Ikipe ya Ronaldo se bimeze gute? Ntago bimeze neza. Bruno Fernandes na ba Neves ntago bari kumukorera ngo akomeze atsinde neza. Cristiano Ronaldo agiye yemera, arakuze, ntago ibintu biri kumera neza neza 100%. Ubwo byaje kurangira ari ubusa ku busa. Cristiano Ronaldo imyaka iri kugenda imujyana rwose, nasezere. Ngira ngo so umukino wabaga muri urwo rukerera cyane. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nayo yazaga kuba ikina cyane, iza gutsinda agakipe bita Panama kadefanda kubi, biza kurangira Abongereza bagatsinze ibitego nanone bitatu ku busa. Ibitego bitatu ku busa byatsinzwe n'umukinnyi rutahizamu bita Harry Kane, yaje kuba aterekamo cyane. Harry Kane aza kwitwara neza cyane, niho bita Jude Bellingham aza kwitwara neza cyane, aho byatumye iri tsinda Ubwongereza buriyobora cyane, kimwe n'itsinda Portugal irimo cyane. Ikipe ya Colombia irariyoboye, Portugal ikaza ikurikira, kuko ikipe ya Colombia ifite amanota 6, Portugal ifite amanota 5, ko banganyije uno mukino. Indi match yabaye ikomeye cyane, Congo wananzambe nabo bazaga kuba bamanuka mu kibuga cyane, baza gukina n'agakipe bita Uzbekistan, baza kuba bayinyagira ibitego bitatu byose kuri kimwe. Nyuma yuko Uzbekistan yaje kuba ibanza igitego, abakongomani baje kuva inyuma. Yohani Wissa aza guterekamo cyane igitego, no bita Fiston Kararamayere nawe aza kwitwara neza, atsinda igitego, yerekana ko byose bishoboka cyane. Igitego cya gatatu cyatsinzwe no bita Cedric Bakambo, nawe aza kwitwara neza, aterekamo igitego gikomeye. Indi match ni abasorezereza yabaye nanone yari ikomeye, yari ifite icyo ivuze cyane. Ikipe ya Croatia yaje kuba ikina na Ghana iza kwihagararaho neza, ariko ikipe ya Croatia iza kuyereka ko byose bishoboka, iyitsinda ibitego 2 byose kuri kimwe. Nyuma yuko ikipe ya Ghana yihagaze, ariko ikipe ya Croatia yaje kuba iyitsinda. Ghana n'ubundi ntago bivuze ko yatashye, yazamutse nka best loser, ikipe ziba zaratsinzwe neza, zaritwaye neza mu mikino igiye itandukanye cyane.
bibutse bakunzi bacu mbere na mbere no gukora subscribe mugakora like mukazajya mubona ibyiza James Sport Focus TV ibi bafite. Ndahabere rero mu gikombe cy'isi, mugire weekend nziza. Ciao ciao.